Alright, eno ntukwembere nende ya mweri 11 kana November 2023 nkairegira ndirite wina ntukwenje ana kinyethari minkwatwe ni Nteto chietu ende mbere ye yaratwekirite orito Nteto chietu oro Weru ari ekorathomi bamero kuria senate tikono kingavana Kawira Mwangaza bakiwa atekubwira utongeria mero Kariba mwabogeta na nkwene kuwata mbaru etagari ya senate yonde kuthikira kwingwa kwa ngavana Kawira kare kamwe kuma chogoria kurigia KCP kaitibitare kudharimwa na mwana abida bogima mero kuga bageta mugomo tariki 13 mweri yoni onto bate kuthikirwa ni county mwana twa madidi oro Weru ni Cindy karoida nangetwa PHINEAS IMAANA Nteto chero de moikamberia aiche chiongwa ekorathomi bamero kuma kirendo anyi mwanya chioriti ngwene bachititie na mugambo yomona kuwa batekuwa tambaru kweberu kaniba kuwa tambaru kweberu kwa ngavana Kawira gitene ne bakoria nende senate tigethera imuthathakya nonto atikumbo tongeria mero nyanini yarapethirite bagieta na mbere na kumeneria na nkruki bethira nende bakiriana na kinya riboti irekone ni umwe wa mangavana bara bakobwithia boya bakiwa kira kubwira ne kwethira yukitie nambe muthia mwarike twa Nteto Boniface Mongera na kulikithia na kiremye kubiro na mishuthiriria muthia gutigire gububu kwithira bukikano inthegoro yonthe na ndi akura mero bara bathomete ni bitangoge kirithiri kare bangi kire kamburi chanto biombe ni nyabangi biashara ne cheba chimiritie ntukwenarwa abaromete bunge senate ithiro itegira Nteto jina ridore yota ni nyankoro kibati bakunengera kaunti mero kyoto kyao bakiari mwako mwe ojo ne bogete toriuga senate tweboromba na giteo sana dikere ni manto ja anta betu bakuga nonto ana bari ibo ba mashinani baba kumenya thina ire chi mashinani na babu bo tutetherie ni kende nya tumero twethora twina kiguni getu na tomba gwikumeria maendeleo jetu bukeja gwita county ingi bire boja kumenya ore development yekari. The governor lacks the skills to manage Meru, and her existence in that position makes it hard for future women leaders of Meru and the nation to ascend to political positions, just as Senator Tobiko warned in the previous impeachment. Batu twinde au ito supportero ne arume. Kinya thai batu ito egite I president I deputy president. CS weto senator iba auto support. So batero na nyotho naka no tethinde ndereo between ekoro na akuru. Ato kwaririo tongerie bwambi kwa Meru. Kwou ito kwira senate tafadhalini. Kinya katiba yongwa ni ekire clause impeachment. Nonto iba ichitomba ku make mistake tukathura mtu utiagirite na batuonie njirera tumbo correct nio makosa yetu taguo kwa tura kuga mukanturika kaga itwa kakana kokana today koka gitatia kokana na nya ambabo ugwitoge chwaga baura ntu no mo senete kithirania nagwe tukeja gusherekea Meru tukathithia nya ugu kuthithia ugu kuitanto nyomba nyago bakeza kuina ugu angabe ambandamana ntukwere kwana twakuringeria kaende speed ire 850 no tukethwa twino nya tutwitete obwega na no ntubogitumike unande ekuru baba barenderia bakaugojo tukiwa ngavana na kwenda gwita na migomo Meru yonthe tubwira bukaume ni nyomba bukarenja cienu na borombe nunture baumara no Meru enu bokuthukia no enu ana benu bokuthukiria atene heshima na mtu yoyote te kurubange nyaja batwe bigetwe nyani against ala TV ne na nya na Nteto mani na nya kuruba bonde bare yao. When you abuse an MP, you have abused our constituency. Yes. When you abuse the woman rep, you have abused all the women in Meru and the county women. So we are calling upon the Senate, please look at these changes. The Senate, we have a lot of faith in you, and we believe we need to recapture the glory
of Meru County. Akorojo nya the bishop. Ende a character akare chenjagia ora chameleon kaka umbuga chenjagia. Kanisa ene achiedia mukristo. Au mara na aja ome imarumi. Achoka kwa wanyomba ndikwenda kwa Nteto nyingi. Tutetherie Imwe kurojo otorema na imbiji nya babubu ingwabo tumumenya bwega baraba omumenya thaici. Ibaijoje Imwe kurontoreka na atebwa mutongeria. Kingi nakyo baritana mbere bakano kinya bakathigiria bakwa gavana Mwangaza atakwithirwa akionero ntu Imwe kuro gati kumba na ngugi no kujubwa Nteto ici ikethira kwine kurubangi batigire na unturene barabe na ugene yatongeria ibashumirie boga boni urongo. The gender card is being played wrongly in Meru, even by national leaders. We have no problem with women leaders in Meru. We are leaders ourselves. Our problem is the way our governor is leading this. And so we implore the Senate to remember that Meru respects women leaders. Rire ngaware ambere nyeto twathugana yaga kwingona ntu Imwe kuru na twachiumbanira banganona twa support tugakawira kengwa lakini thai turirunga matwinde na kanywa kamwe tukauga kira tuona gikawira ikure magwita ngugi waja ere atikumenya county ere mitaratara inya ya wandikani kwina county public service board ira yandikaga antu nikikawira wengwa kwa iwo kaandikana iwo kabutana mantu jau jatumba kwagira na muntu a point fingers muntu are moiko ikorita ngwe wengwa akawibangania beyire ibo botuma mburwa ibo bangania botuma mburwa ko kariate we utikuwatanira nono mwe akutweka na kwari ciaku imbea ni atoka riwe no ntoka ukomenwa kamenwa ni everybody. According to me, with the authority of being a doctor is mental illness. We even requested her that she resigns. We shall facilitate her rehabilitation so that when she is okay, when she is healed, she can be able to vie. We cannot have shame just because she's a woman. And we are calling on Governor Weru to open eyes, not just to open the ratifications and the agreements, and I support my sister. We are having a county, not a house. Bonge beshoka bagokirie kajoka bakwa gavana Kaira Mwangaza kararite kambuni ontwiri infotrack no ntontwiri bubo kedra boithika ate kweria kinya namba 40 63% ira kawira kwewa arewa based on kintu tweta requisition na requisition ye based on budget cia miaka ere kulukire part of requisition ye i 1.6 billion cia project ira cia ariti eitara kiraito murungi. Part of requisition i conditional grants ire ye nini World Bank na NARIG. Mbesa isi onda ciaringanirwa kawira akawi maendeleo abwithite mashinani na ni urongo. Kwa hivyo ona kwenda kuwa na twinda toriwa tutirona maendeleo ndene mashinani yara ya kuwarrant kawira mba kwithire number 9. Na twasoka kubwithia mathabu yau turitete pending bills na turitete conditional grants. Ndirenda kwira mumiro amenya kawira nomba kwithire number 47 out of number 47. Tumemuona pia akitumia hela za umma kuweza kusafirisha familia yao kwenda Uchina kuangalia mambo ambayo yanatakana yaangaliwe na experts ambayo yeye mwenyewe au dada zake wenyewe. Ngino kuni ati kariba mo babogeta izna bangi bakumanda gene wandini ankwene bachiumretie na kayo kamwe uchokire nkado mbunge ya seneti ko kyamwere kirayo kuthikira kwinga tokonga bana Kaira Mwangaza bare nyumba yonde ne bakromba nende seneti dire kinenkaira Meru Kyoto na njira ya kumwania nyarabedire bakyongela ati kinyanga bana Kawira na utumira mbeche cha Meru kweria gukuma maseneta kenda batikedira baye mwana kyamoni gyotonde to mutukikare na kulikibia na rumwa mono igo twamwera sympathy votes tweregete agatoitira ngugi Kawira gintu kia gaturigariria gutwika ngavana Meru
endere gwokore ore okoreaga migambo ya bamwe bakariba kumandagene wandine ya nkwene bagishumiria kumeneria ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bakiuga ariko thurwa ritira kariba Meru ngugi wote ngugi aita maturene jao no kaitonyithire na ngugi ya kuthumbia atongeria bangi na nkoroki bakiuga niwe mwene gokorea kana Kamiru indi bakiuga tigite ana bamukuru awe ome bakinya maraga bobo ijite nyuma ya mwana wa Murega Baichurizi Kawira kwithira agishumiria Werune na kurita kiriro kiawe kiria Meru akiuga na agite kigina ya kuria BC Kawira tumwira athuriti antu bonthe no twatatonya utongeria ne kuita ngui ciawe Kawira atonya utongeria ne ta kurumana Kawira gintu kingi kiria antu maruru muno ikona Murega Baichu mwana Murega Baichu akirombera utethio bwa kuthoma mwana Murega Baichu ari university Thaa ici gakurira twaciuria kweri Kawira kethi bishop mwegari na bishop ukoma kuritira antu ngugi imbe utuma ukore antu kaja akarega gukorea mwana Murega Baichu twere Murega Baichu uju ana wote bakaejuka na bawe ari eri Kawira Mwangaza na lastire akarigia arerete Kawira ugu akwirwete kageto ntu nandi na areganire na antu bawe atongeria na antu bara bamuringirite kura ba Meru na areganite nabo na ndi ntekuga ungi nete ipeu tutadhure ngavana ai akwimuka tutadhure ngavana ai ngavana manto ya kuga imuka is not a issue na yon kuga ojo as a personally kuga trugo kedra twenda tukuri nabote semu idra Meru Kawira mastingo ekadra watu ka kweta kudia sanity in Meru Kawira mastingo kirea kariba kuma karurumone wandine ya Bogeta East ne bashumeretie kugegoro bunge ya seneti ne rathithiria bwega gukurukia bakathikira muswanda jo kweberia ngabana Mwangaza gitene bali nyumba yonthe Antonia senators bakai tuge batu turea Meru wendi bwetu turendete muno kuona senate pagweta thuru plenary tora kinya mweshimiwa wetu Kathuri Murungi ombite kwithirwa akiugaga na ituragwirirwo muno wendi bwa Meru bwarirwa ni mwingi wa bunge na ndina mabunge yetu ya senate ika Meru akiao ira babaterio neo boba riuga nture neshe wathani bwa ngabana Mwangaza bationete kinya murandi jumwe jowiti na mbere kuma kirio tongeria bwawe babara cietu bukonora izoki ngari kinya utonya ya ukari sinda machini jeje ibukona thina ira tukuria nuntu botara bwa kauga imizetune tutaraira it is on a factory ndene ya Kithangari Abogeta East iria ikumba ketha kauga gaka ingi na kumba gutethia members antu gata kaunti nyingi muthomi onjuki na thiurukite muno akiaja na mbeu ngavana Tharakanithi lakini twe ngavana wetu ngugi we guthiuruka na akiaja na ng'ombe mwe nturene na giringa agituma jangu kwiciere nkaremwe kingi bariuga ngabana Mwangaza bari no gwana we bakiuga na gutumira kigina kia thirikari ya kaunti ya Meru kiri kuonga senators kenda bakamuchunga kagitene ya kuringa kura cha kumwania boba kiromba senators bo benyetie muno ni kuboria batigire bakwa mwana wa Meru kioto kiawe Kawira nethiritwe akiambambaga muno na mbecha cietu cia Meru taxpayers money na ara kenda omba gwita kuona senators baria kenda omba kubanenkera kigina uge bwa Meru bomba kwa overturned itukuromba senator betu ati itubukarekeria mantu zaria Meru we aguchiendera wengwa zomba kwithirwa jakizukagwa mugaru batu tweterete kuona through plenary Kawira akiombaga kwingatwa nikienda Meru omba kuona akiawe senators betu ibatu tegana ritho ringi bagatega bona siasa bona ya tukuthura mwekuru tutithura tongere ba mwekuru kira tukwana ni utongere bo buthongi batu ebeberie Kawira buru tutikuga tugerencha na au batu ebeberie Kawira buru
kikironda kila kimbiru ni migambo era kariba bakwaragia ndira bakugunikaga na miti ya kwanda ya makandamia kuma seneta wa Meru Kathuri Murungi. Tugucokia nkatho muno ki mwecimio wetu Kathuri Murungi nontu bwa kuona kwagirite aturetere mbeu ikagita kara thirikari gwita ikiuga antu ibande miti mbure ni nene na itukwenda thirikari ya maendeleo na ya mathithio jeje na arua kuma gicigo mbunge kia South Imwe reportera Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutungi Kare Ngina kona tumukarigitewa kamete ya kigina ndene ya mbunge akaunti ya Meru Caleb Mutethia taririte mauthu kangia kathumba erangabana kaira mwangaza puthitie kirwa nyiro kigina Caleb ariwa bakathingatia mabisa bonde para bakuringanithwa na utumiri bubwe bombecha cha kaunti tekumukania urakweta kiri mbunge ya Senate kumiki tare kuthikira kwingatwa kwa ngabana Kawira nethirite akiongelana kuthirite kinya kwina wamba bombecha cha mwingia kimenera kia ngabana kaira mwangaza na kwa kinya MCAs baringira kura ni Amiru Muthuri Muriuki Caleb Mutethia ula MC wa municipality na kinya no mukarigitwa committee ya finance kimbunge ya Meru baugite kira bakuthithia na ni uchunkuni kitumiri bwa mbecha ndene county ya Meru akiomira ni mwanya mwanya ndene county ya Meru ile mbite kuthithika itithingatirite mutaratara bwa mbere akiambia muranjo kurugira tono churu program inkwenda kumenya funding program is it effective it effective kire ambere county government na kintu kirangu ndikora mu Meru na arwa na budget teachers bonde ba public schools ibe na concern mono nuntu bagwito muchemano beto banga ibaragere kugwatanira na county government nuntu governor uga mwana omwe ambanje 400 shillings pa the whole term timweri kantuko chiringi magana jana antu beto ibanje terwa term yonde mieri 3 kaina na kila kirangu ndikoria governor na arwa na ndendo muria u na tarite chiringi magana jana amia magana jana vari ejimbe chingana dai chagura mutu chagura anko jarero karuga uchurubu na renda idroi contract iraba kanenkerwa one divide na 90 shilling na 90 days nyato kugintuko 90 iraba kedha be chukuru ewi chiringinya ka chiringida ndato anto beto chiringida ndato mwana ombonyo chiringida ndato we churo for the whole term Bajairi Caleb Mutethia ategera winjibo ithima ndene county Meru to county government ituje sinketo na league yetu ya county government lakini kitu kira mu Meru atamenya tutara machabu jaraja didetie bwa hosi kago sinki bwa hosi na inetera installed na panels cambio ile tumira bwa hole tumira like 3 million na kitu kira kwa skori angavana na league yetu county na tembo huli ile expensive nkurukerera didorela contracted to mtu private investor ejite ligia waga twinjira bowl kwangu ndikwera ntobeto at the moment as it is we are spending more to drill bowl itena roje nkurukia ule njawa the current government dai dirikareje irenja na 3 million na leo install panels kai kireni dingia siku enjeri nyake Bajara tu ne mantidiege barabara laura mbete choche tukithamathamwa beta MTF last time na nya urodiditie budget yetu last time can attest to this twatumirite not less than 90 million ila twatengete assigned cha kuthithia njira chetu KMTF lakini county government Meru only personal municipality ntenjiro nya kilomita nya mo MTF inkwandi kumenya mbecha cha municipality more than 2 million ila tia tengi tia kuenja barabara na ichi aere with drone kia account tia MTF beche una tachi aere with drone itetu itereda ngoge municipality ka ke wondi chieto na dha iti tatu ngavana itu jorora thidirie uretero jukia beche chieto tia wondi fund chionde more than 300 million chionde na ntere ngito agwikirite beche almost 400 million ochita chionde kia account chieto tia wondi fund no tikia KMTF tumeangava na mbeche uko kwenda withdraw the 90 million na turendo kwera already withdraw na nyacho chiongo to guthingatira chio na tutikwenda meatho kethwa wengi Bajana Caleb Mutethia ethwa gitegera muranjo kweja na ng'ombe dikatugiri kuthwe na policy framework emantu yajo tithikaja athiri kunenkana ng'ombe una monkatha itukwa no tigintu kirathithika kia kuthithia framework na inkwenda menya ura policy ya ngavana gatumira especially in municipality kenda eja na ng'ombe iji chido igetu benefit nya that to municipality no to that we the
itu tukuita revenue ira nene nkrukia any other ward within Meru County. Na ndenda ndo ba ko bedo be less fortunate ka bedo ba to benefit ki mantu jaja kudidika in terms of intobia bikoja no county government. Nkruki aitho akimurika mandu jegi cibitari itu menyorora didiri governor becha chetu ili withdrawiwa at the source urajo kiria chore ba ko be kira KIT na ki those other departments kenda withdraw ukiomba withdraw becha cibitari itena amburio atokwenda kwera governor. A time has come when people are tired. Na the worst thing kudidika ni antu banogi. Na muthiri kara muteria etho na ntumiriji kiarite ngugiba kaunti ya Meru kubuchonko na mtu o mtu urora itambecha cha county na njirerete bui. We will make sure as an assembly na committee ya finance tugwita twachonko na mbeche twa make sure officer ure otumirikite every minister every chief officer any person uroga atumikat. And we are coming to scrutinize every single coin to make it a Meru County. Niamuna Governor Weru kora mwangaza. And we need to feel part and parcel of it. Otherwise, we are good at that to part and parcel of the na tukiona manto akididika orada tebati kudidika. We will start telling our people non to bato tare tinya tutuwe ngo taribo okarokiwa we na 90. Ada tu impitwe ni akwende to atari ngombe. Nkiripotera Weru TV betamuthori murioki. Kale kamwe kuma chukuru mwechogoria na rekiretie kirio kiawe kia KCP wandine ne irai chibitari kana naranchuka nyuma ya kutharimwa na mwana kuringana na mwerekeri wa kithomo chuka Mohamed Abdi na ugite kale kaka tharimirwe na mwana utukubo kiregoro korogina wete kirio kia KCP kidirete kirika kia bwegana nende na kuromba kinyakia KCSE ko kia mukondo yo Samuel Kaishima na kulikithia. Warira nkurukia ritwa milioni 1.4 Kenya baikirite kathanta kamuthia kigerio ya KCPE na bangi milioni 1.2 kigerio ya kapsea murito umwe wa chukuru ya primary ya Kaironi sub county ya Chogoria ambiritie muriko wungi wa uturo ndeni ya wadi ya Tugenke ya chibitare ya rufaa ya Chuka. Ugu inyuma yake kwewa mwana utugubaukia igoro warira areterete kurutha kigirio ya ntuo ya chiri ya science gichoiri amwe na insha. We hosted a candidate, a girl from Chogoria who is in maternity for the 3 days. Chuka Referral Hospital. Otherwise nobody from Chuka has gotten that problem. Gataria na ikarekariru Mohamed Abdi oranwe mwerekeria wa kithomo wa sub-county ya Chuka ariuga igirio bibu ibirothikite na biarikia gutari na bagabaga no iriku. We have received all the papers for answer scripts for the candidates for both KCP, KIPSEA, and so far no major challenge has been realized. Examination guideline was and also the examination integrity has been upheld to the letter, and we thank all those who have assisted us in making this exercise, national exercise, a success. Arenda arugamiri baigerio be KCSE kinyabo bairutanirie gutigira ati igirio bibu bikuruthwa bwega. KCSE has also started. We have already started dispatching some exams in the morning, and also some scripts we have just issued them a few minutes ago. Yeah, we request the center managers to stick to the briefing notes and ensure examination integrity is upheld to the latter. And we are anticipating support from all the stakeholders to ensure this examination is completed successfully. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Disiswa maraga dhungo washirana ugete kinyakithira barabara imone nditre daire gete kanter mwanya gisioni kiugo tichukuru redire kiangaratana kwa kaitene kakubwithia kiru kia KCP na kipsea kirane ndebire kiti ruare nyuma yabyo kwithira bigeta na mbere kwantu kwithatu kurukina kujirete arito baile babudete chiribyo baitibitare ario mwarathari miro na gakenke nongi ni ontubambajwa kurukidisisiona rombete muingi yurigirio gwetana areigirio bekisi ezibigeda bikivdairwa kwambiria kiumia twitite igerio gia KCP na kipsea kirikiritie kuruthwa muthenya we munthindeni ya nthiguru ngima kamishna wa kaunti nini ya Maratwe Machira Gathungu augite gutire thina nene ironeka kiri uthi na mbere na nkinya ruthi bwa igerio bibi. So tulianza mtihani wa KCP na kipsea vizuri kuanzia Monday day 1 day 2 na tunamalizia leo. Kwa kufanyisha huu mtihani hatujapata shida yoyote. Tumekuwa tukiendelea vizuri kuanzia kufungua container hapo 6 na imefanyika mpaka siku ya leo hatujakuwa na incident. Machira ugite amona gutweka kurari na mbure nene na nkinya kuthukanga kwa barabara gutire cukuru weta kinyeru ikigerio mathaa mariogo. Hata kama kumekuwa na mvua hatujakuwa na shida ya kukwama katika tukipeleka mitihani. Kile tumefanya tumesha identify zile routes ambazo ziko na changamoto kiasi kwa sababu ya mvua, tukaweka zile magari ambazo zinaweza kusafirisha mitihani na kurudisha salama. Kiongera ugite twana twatwari twiri akitu turuthirite igerio cibitari kana kamwe gakari karuthirite kigerio giako kiri mataniti ya cibitari ya Chuka na kara kangi karuthirite kiri cibitari ya Chogoria kari kajie. Ni kweli kuna wanafunzi wawili ambao wanafanyia mitihani hospitali, mmoja ako Shuka hospital na mwingine Chogoria hospital, lakini pia mitihani wanaendelea kufanya vizuri, wanapelekwa na nafanya. Kwa sasa hakuna shida, wanaendelea na mitihani yao kama kawaida. Mmoja ule ako Shuka, ule ni mambo ya maternity na ameshajifungua, lakini anaendelea na mitihani yake. Natumai atamalizia vizuri. Na ule mwenye ako Chogoria, huyo ni mgonjwa tu na anaendelea kupata matibabu na pia kuendelea na mitihani yake. Ainyiritie gutire murangano kana nkinya mukinyangano kiri macukuru kagita kaigerio bikuruthwa gutwika kigerio ge KCSE kiri ambiria kiumia tuthiite kwa center za mitihani, na tunaomba pia wale wanapakana na mashule wapatie shule nafasi nzuri za kufanyisha mitihani, kwa sababu hataki makelele, watu wanasumbua katika wale majirani ya mashule kusumbua katika mashule. Tunataka wapatie wanafunzi atmosphere mzuri ndio wafanye mitihani zao bila kuwa na kuingiliwa au kusumbuliwa na watu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Alright, na nikuma kindeto ya Martin Mugambi tokona kanya kakunoka ende ogeta kuraya nchokerete na Nteto ingi. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati John de jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Oi! Tudo nito! Oi, masa sopa, tatigo esira no kumakaugo. Vare riangara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. na tuchokana ati nende abisa baugima account ya Meru iponenkanite mukana ya byumye byele kana bete mugomo nebawite maita ya iline nende abisa account ibaragete ukinya muchemanione yawetikaniri ate karwanyiro ritingo ya bisa bane nde bawugete bakambire mugomo tariki 13 mweri yoyo 10 na yomwe mudhuri muri oki na utwanda twi Kiama PHINEAS kumaja ndene kaunti Meru na ndeba gwite bimebiribigite bakitho bagite mugomone uthima magiria mwanya kugiria kwanira thirikari ya kaunti Meru uyu nyuma magiria mwanya kugiria kwanira thirikari ya kaunti Meru nikenda bomba kuthiria mathina jajario kuringa iga twagitete mucemano jwa mbere 17 again tariki 17 cia Oktoba gute mtu akaunti ejere mucemano juria kogu obisi ariba yabanga muchemene jonge jawicura bangi narua lakini tukonenkanira strike notice ya mantu jetu icho gute mtu inyomwe etekeria twariria mantu ja na nurses betu ndene ya Meru County batwira enough is enough babu bugetekeria ringi gukamatwa bugetekeria ringi gutumirwa batwira twita tayari wiki anto betu ome tariki 13 cia November na bila bigotoma twiki anto betu strike tariki 13 cia November. Level 5 ite in a good position, reason being atingwe bateani kwena shortage of workers na ukaguthira muntu umwe no ukausabu won dire batu saba ni antu 10 uti expect mantezo ya bui ikwethire to kwena shortage ene na mno aritingwe muntu umwe aritangwe ya antu nkurukie 10 na si umwe na no ntobo no thina ti level 5 yake sibitare cionthe cia Meru County utio cia niti aritingwe araba ukitene kiriga muno kuma thirikari ya kaunti Meru kujotongirene itabonera kanyenya ntikwemwe kwitha bakara nthi baririo ntububu na ati kaunti baregera gutwe engage completely kuma thirikari ri jira tonya wathani nene baregera gutwita kabisa na mwaka jokuthira kuma ngavana wetu akwewa giti na tutakinya ndo akwariria mantu jako ni promotions mantu jako ni shortage ire chindene ya chibitali chietu kana antu bangi bale bagwita kuthoma bakathondekera their documents kogu narwe ni thibitisho ati thirikari yetu ya county government of Meru itena goodwill
kanete na wendi bubwega bwariti ngugi ndeni ya chibitali chietu jontulile muchemanio korombwa batinye tukaromba michemanio bakarega inya kweja in those meetings niko maanisha bo kaba kuuga gyokuwe beta yali twita mugomo jonto bo batikwenda anto beto batungatwa batikwenda kuthikira anto beto na batina kiao na mumero na bakinyitana ni mwisho na betina bungino ngakiguta mugomo neni kena bomba kuthikirwa kogu gatokwatanira anto beto na tuliuga tariki 13 cia kinya tukoboromba bwete isiolo na ragotethi na anto beto ibathika irwa inya simbi ejejo kona twina nkuchanio thaiji already bandikirite sala si baruga kona ni manto jone jete tabwega tharakanithi betete for a second meeting manto jete tabwega bato tukuthithia michemanio iri na no kona tongeria bangi baba nene including county secretary atekweja michemani yetu anto bangi bonde batekweja ina meetings kogu batu tukonekana batu tutena maana ndeni ya Meru County kogu tukwenda gukiria sauti yetu tuga twagoma ile tukathikirwa nikyo tumtwe tayari gwita mugomo tariki 13. Thank you. Enkiripotera Weru TV betambo tuli murioki kinya nyuma ya kureka waki buria bukwerekana ibutumirite milioni kathumba kene kamawa ikyo yori mukuchu gutioneke kinya chethi kubudire mazoezi akarine ndi bakrombe tagarira mpoyuko yukwa kenda gucokaniria kene kekira gitumairwa ndisio bionde binyambene bwo kunera rido nkorokini kwithirite nene kwena nkuchenio chano wengwa betirita kibuda kya kene kiate atikanga bana kawira na mubunge John Paul Dennis Mugendi na Nteto. Kieni kia matinda kia maua ta kio maua stadium ndene yegembe South ikiyojurite na kute mwako jojurite hindi ni mugu jojurite mwanka jukonokara kieni na kio gikwirikana kirathondeketwe na mamilioni ya mbesa kuma thirikari-ini ya kaunti ya Meru andi kiani kia maua stadium kira kiyojuriroye na ikiani kirathithitwe mweri yomo thiriro contractor andi over ngwira aritite na kiani kiririkana kirathithitwe thirikari ya county na kitumirite milioni saindi ya milioni 30 lakini kiria rio kira twina kitira antu ba maua ka kiani kitha ayo tona okinya kinya antu bara baturo cetha kutha ibatikona abo cethera kutwenda ngwe ko iritia thirikari yo echunguzwe contractor wa athithirie into bitena standard bitikire ni etike wango kirathi bwiri guthithia kukiani gikite bwiri kurwa mbecha muntoro thithite kiani gate bwiri kurwa mbecha na ake akoro thirikari antu butuketa quant corruption to me no ntwari mbecha na kiani ngwirari tete kiani nete bui ko kuma themwe kurethera kwina bijana nduke imbethe ciecetha mubira guko lakini mpaka thai pationa ko cethera mubira no ntore iria ite area na kiani ko ikebwethetio kitena kitithiretio mweri baba ritango gikobe kuma ko ni ontuku mbere kuona stadium yo yoriroi itutura uchetha na beto batura uchetha stadium we lakini thai bate kuona ka stadium tisi na ba wita ke thai kuia kana kwethia atia bara ere hendo no ntu stadium ni rau yurere roi ko utukuromba thirikari Kenya Kwanza itusaidie no tu mheshimiwa rais na uwete nuo kabwithia kiandiki ni gukurikano ni kwithiritwe kuri na nkusanio gatigati ka mubunge wa Gicogi King John Paul Mwirigi na thirikari ya kaunti ya Meru omwe akiwa no atungatite kiri rais gutigire gikuthondekwa chongari rais wetu nkatho sana His Excellency William Samoei Ruto nonto itara batimanire ubichine na mheshimiwa John Paul Mwirigi na abunge bange na State House John Paul nombera kwithira itable Manchester Stadium we ngirine timu kuma Sports Kenya ikenda bambiriria mubango yura mheshimiwa gavana arombere rais wetu rira bari na kaelo na kiuria ni mbio iwita na mbere na nowe muthondeki wa kieni giki kategoria ya mbesha milioni 30 imuru wake mutaro wake ywenji na yuka cemento na bobo tetethia roe gocirwero ri ate ara kubi bia buri kubwethi orwero raro ri ate romba gutora rogumakie muru yubenjete so batathithirie ikintu kitena standard ke bathithitia nyawe mutaro yoge agoro yo milioni 30 ri shwale na rangi yere karangi ere mbia na mugebe
ndero irangi gyagero na mutaro yo na nyono yo na Dennis so dengwe ridia na uyo ka olware mbese iji aminya etanchera ntubu idegora yetu etanchera ibun kwenda kuoni bara begore nembesha bero bare mbesha ibo baba tere mwanka gani gege olelu. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Mukuma ndongoni ndene ya kamarenge darakani tete na mbere kurira Kyoto kuyumya kimonyuma ya kwidukirwa na mwendo wone ndi utiwora inongene ndi etiwa tutahero turubokie aidukiri bankuru kine badire baki amburi 50 na ngambe 20 ndi ntuko kadomba ni dirina gutimwa nkira ndi muntu kinyare kirompine orionto brabone kete ndi butiwirite bainge bari kinyatungeria bantere ndo nirite lonoro na tiroro ruongwa. Nzemwe kumantura ya ndongoni kamarenge daraka nikora Kyoto nyuma ya kwidukirwa ni maida noti abayeri ndebye chao ila nimbori 50 na ngambe 20. Tuesday last week naombire ututiga na njira ya kawaida orambire watakwa imbandit alithite wake yabamwithukira na bamuraga kiweki kyo yayo kigoki na mburi na ng'ombe kia ng'ombe kira kia mburi na kigeki na isiabu siro cia risionde unge wekoro kaunti darakani Susan Gogimwindu akiariria antobantere yu auga no mwanka konto ko kwedina nende kukyono okaria oyantere inge cia Kenya nonto akariba ko kinyabone ya Kenya boto kumorokia na tutuwe tupambane na ndongoni yetu tupambane na maisha metu makamarenge tupambane na maisha metu mantu baba turanena paka na baba lidakani mwankare tukamebo dene na kabira onto tukiomba gutweka murungu natwere muthetu ero tuketi muthetu wetu wa Tharaka twaye gutura nogo gatukwinga tuthithura tumakaneti iboru togo titababange anto bandongoni balinga kura tababange anto bandongoni bora kenyerenge yondero daganero daga ero tukiona anto botukaria na gaura kwaria na county commissioner ndauga patrol ya gukaria anto babe karibu na hura no lazima tuikire toida icho intensified yakabubuteani mwakuru mawa okuruba myaka 80 kumanteri atienya ngitu kiwendo ni anto barani ndi batomba kwidira bakiwatekana ontobutiete akari na mudhoro na atie gujaga kwaria na ragende atie uyana ationaga aringa murango ndauga nende amba bajira na ndare ni kama gondu atariku ndera ndacokere muragi iri ande ombire gutumura ambera inko ito mwana wakwa ndugurira nkuragwa emunde tibora ndodagirwa emde ngora kudungira mwikuru toyo as hard as she is myanke enu niyo oreo morume na njera cia uroka nywanda oreo morume kabisa utiomba kurudira mwikuru toyo we na inya umba kuringa kibarua ukona mbesa ciaku ukachwekanga bandu ukathina ryo na ukwenda kuthina ciaku ukathiriria nawe lakini mama toyo ataomba no atikuona ati menyanuwe ati egwa uyo murudire mandu sama mwakarira asibitare akiomagirwa oreo morume kiaririo ntobo nyuma ya kurira mwekurumbe cheche chibitari yani nkorokia ngiriga na mubunge hu yadira kiuga retiro mbere mwekuru akulukirete kinyamara ki aretite na mbere na utariria mantu ya atiera ni akudira na yati kwithanwa renu mwekuru jua rutero nonto ni ndaragina mandaktare bambere tintu mana teacher na tita nubo kuga na ndigonde kumarepo Tharaka Nithi county otim tongete geria Tharaka Nithi county arudha makosa tukunekania ke mwerega tukunekania ke kanisa tukunekania ke ntora nonto makosa mamuno mama toro tuchumbura renu mwekoroju ya rutero nonto ni ndaragina mandaktare bambere tintu mana teacher na tita nubo kuga na ndigonde kumarepo Tharaka Nithi county otim tongete geria Tharaka Nithi county arudha makosa tukunekania ke mwerega tukunekania ke kanisa tukunekania ke ntora nonto makosa mamuno mama toro tuchumbura siasa nacho kioneka ikiwata monki mwindu akioneka kumeneria bamwe batungeria ba county u mno barabona netie Weru bobo kuruira ite mwanya urabwa athurire bantu akaria nto bakebonga kana bamukothima kana bachie kariga egwa bora bakuga na mathina maona neni bajire athire okaria nto bana aranta kwenda tu Tharaka Nithi bara batena rotha rwa kuromba bakiumagaruka ko bathurwa nwa nigo na seneta Gataya na muthomu Anjoki tutu na rotha rwa kumagaruka Tharaka tukathimara tukathichuka tutakuromba rotha lakini bona nkera mtu gete akabwera mpani rotha ndinkangange
kambera mwakororoke ne mde mwaronta makindi eretwe atembe tiwa moye mde ngangange kwa bakagenda. Mubunge wa Weru akioneka kunyenia na kumeneria mubunge wa gisio kia Tharaka na Ragukari. Yani anto bakaumanga na mbati mukwere bagakoroka gatithi ni bagakoroka kioru bagakoroka ra mwangi bagakoroka katheki yake bagakoroka rami mwanga tigania mekindori mbebagira no muchezo gechezwa game imwe haraka kisha nikatania hizo minutes mtu akagore bwarerie mwaro mwindu na bwamukatabua kuma thanya mwanka themwe cio tuo bokero mwa magana matho chokeni iru bokothiete kwarĩria iru butiarĩria ara katheki aka. Ubunge wa Bore Mugambi rinikiri na uretia siasa batikaringanithia gisio kia na siasa kana umbiringanithia nyana gisio kibinge payment nkurukina ugete na mirandi kathumba yawiti na mbere irethirite nende akibangaira anto bagisio kya Bore. Onde ciatha cia utongoria bwa thirikari ya kaunti ya Meru runguru ngavana Faith Kawira Mwangazi wete Mwanki Buruma ture na mubunge wa Bore Mugambi ndekiri na ameneretia ciaca baraba kuringanithia ciaca iburu na icigo mbunge kia Bore kiawe muno bakiwatia na imenti ntukiria buru areanite na kio mwanka kaitene kao tojama tutumira gwetu na tutumira rietwa imenti na ndambiria kwa imenti nkethura nkete ja mutiania na mwegembe na mwiko na muturukana uriwe gwetu kwa nkwenda cokeria antu baba kuga Bore ni imenti na inende bakona Bore ni imenti bakiuga rendikiria atongeretie kiama kia bunge no tuke imenti gikuona intongeretia bunge lakini ndo Bore na Bore statement inkwenda statement yumwa clearly ko wana muntu akigwatania Bore na imenti na siasa cia governor akiorea biuria na bamonya batokumenyana tabakuria na kiriwiti na mbere jona bunge keke Bore Mugambi etariria muno bunge akiolota siasa barabo mumeneria mature na kiriwiti bwangu ya tumete mambo safari ya maendeleo manto ja barabara manto ja roji manto ya stima manto ya security manto ja kithomo anto ba Bore ibuije oma ni atongeria bariku balio kana balio pathiite mantu amaingi ndene ntura yetu ya Bore oni rekondi yakwa iriyo ya barabara ituwekera lami na Ratimau kilomita 45 ituwekera 4.5 kilometers ya lami ntura yetu egwitwa ya Timau town tuthikitie kuturathimire barabara ya kuma Kathiri mwanka kangaita wita nala school ya insurgents and talent. Kiripotera Weru TV kuma Bore mbeta wa Kelvin Kimathi. Ekundi kia muthungutha CBO kiwatanite no bicha mubunge we Kurumiro Karambu Kailemia nibethirite nindi bakiuga kia kanya ka kambura kwanda miti mithemba mwanya na kinya matunda kiregirira kumenyera riera na inyo kuchiria mbura bakiria ni bagwite ntere ichia therorojene na gaitine guntu kuninge kagana ne kaita kakiara mona kubona iboya kwanda miti kaita na kubichia senator wa kaunti ya Meru Kathuri Mulongine nenkane tembe uchakaoa na makandamia kirari mibagisio kia Central Menti. Marion Karugi na Ronoro. Ya njira imwe ya kuingia wira neba mukathe William Samoei Ruto bwa kwanda miteni ukuthongomia rera ikundi kia kumenyera rera kia muthungutha kira kitongeretwe ni Paul Kimathi nikiwatanirite na mubunge wa Ikuruma Masafi kwanda mite miundene ya mwingi Nteresia Murera kwina gisitho kia nyumo cia Kithaka Meru National Park nikenda kuonokia nterezi kumani na kiaramo kira kibarumira muno itere thano na itetema na mariuko ya ndue kunyara buru twatanirite na Masafi kwanda mite tuonere rira miti kwithira ikiitwa kuno ma itukurethera twina thina imbingi sana mbura ni kwithira icetha
na tona batu iboya tutethie thirikari kuanda miti kenda twithira tuitanairia na thirikari buria kwenda na mbura ni kwithira igicetha yithira itucetha roto wetu ya kuanda miti muno muno ikwathikira sheria bura rais wetu wa Kenya akuwa tumenyererera na catchment area tagetie mama no ni ibwega muno nontu bakacimentire ci area naja rimwe miti rigitwa kwa kwina thine ruji kukana antu babaingi betegemea mbwau na ibwega muno ibyo ntu mama safia iritite twambiria kuanda kuma nde twitite njira imentiura mama safi no moro gwatanirite na thirikari ria nene na rais Ruto na mupango jwake jwa kuanda miti milioni 10 etethaia rais Ruto nontu rais Ruto atagetete kuanda within miaka 5 bilioni 15 miti na tona ibwega muno twambirie sendi kura na kwina thine kwaga ngai na rimwe kukara na inya na tona ibwega twambirie naja tukiandaira antu miteje twititie ndeu tugeta njigembe north south tugeta njire tiganist na west buri mwanka imendi utio tutianda miti tuina karambu kairemia kungi na kuobisi ya seneta wa Meru Kathuri Murungi ni umbete kwejana miti ya mikandi kiri factory Kathumba nikenda ukiria rera na nkuruki kuongela urimi bwa miti na mbecha mbuge tujite ajo katesi ya seneta Kathuri Murungi urio chitanitie na njira inene sana kuona itukumenyera rera yetu kana climate yetu na njira ya kuanda miti na ngeta factory singi o suni neje yetu ngeta factory ya Marathi ngeta factory ya Kagoma Mbuinjeru twitite kuendelea kweja na miti Nteto na aruake na jujumbete ile tenka na miti about 1300 ya mikandania ya kuando na juju na kwina timu ingi chietu chire South Imenti na ntere ingi cha Meru bakeja na go miti oiji katesi ya seneta Kathuri Murungi na gitumi bautu to je ofisi tweja na miti je kumania ke Kathuri Murungi na kama Shinani Foundation ikuhakikisha rera yetu ni karite bwega na nkuruki miti ra tukwanda ni miti ya mitunda miti kumba kulewa ne antu mibokando mikandania na nkurukinya miti ikumba guita at the end of the day ikumba kuleta resources mukone jo muntu inkwenda kuchokeria ofisi ya senator wetu Kathuri Murungi ngatho no ntubwa gutake initiative ya kuona tukamenyera rera na mwoso miti iria yumba guturetera mbecha avocado trees macadamia and other ornamental trees kingatho no ntubwa kuona kwagirite antu bariji bakanda mikandi no ntu kuona mikandi ikaretera murimi mbeca ni orera ntu bakurwo tonya ikundine nikenda kugunikana mibango ya thirikari mbuge na arua gitumi turetete miteje ajo factory ya kawa iji ni cooperatives chifomete na mantu jena structures ndenda kuromba kinya alimi baba tukudenkera mikandania alimi baba tukudenkera mibokando pombe gwikomiti kire kuthithia societies groups ira chikomba kuringithania amwe kana gwikira barita yao ja miunda amwe bomba guchwa thoko bari gintu kimwe na inyankuru thirikari yomba gutonyera nukira ikundi bibi ntura yeje netete gukura muno tuketha tuli na societies cia avocado tuketha tuli na societies cia mikandania na gukurukira twethro twifomete twethro tuli groups iro tukomba kwitha tukiona uteithio kuma kiri thirikari yetu nkiripotera Weru TV kumembe mbito Marion Karugi wa Kenywa. Jama ya Kenya National Farmers Federation ni watanirite na arimi banite miteki barine kyatamani ntereche mutuate akari barombete nene gukaria miteki nda kurigiria rera na kinyotira nende kutukone kamudoto yakamatwa nirwe kaitene kambura Nicholas Chabari kato echio kena kungatho no ntobo kupatina na batu kuanda mite batutete tinenya sana nibapongeza no ntobo turetera mite kumba kwanda area yetu na ngogeno ya kwanda amete kiremane ikia atamani nio yatinda kuruthika ntugo ya muthi batongoretwe ni mabitha kuma agikundi ikia kenaf wa mwena kariba ntereino ochanathu na kinya acha amotwati nikenda gutigira kirema giki igikwandwa amete nkuruki ya ngiri 10 ntugo ya muthi the Kenaf Farm Forestry and Afforestation Program. Hii ni program ambayo ina run for 10 years, ilianza 2021 inaenda hadi 2030. So kwa hii program we are planning to plant 10 billion trees in 47 counties in Kenya, and Meru is one of the counties and we are targeting Tamani Hill. Tume adopt Tamani Hill na tumekuwa tukipanda miti for 3 years now.
na tumepanda over 30,000. Leo tunapanga kupanda over 10,000 seedlings. Amwe nogu kwanda miti nonto bomwe na kumemenyera ekora nonto obonge kirima giki gia tamani tiri mbere kwanda miti no ende wa kiraithĩria miti ĩno ĩtikũrĩte ebwega miti ĩto kwanda naru atio ntuku mbere kinya last year itwandite ngi na kigundo kika kenaf lakini kwa uti batunda tukuona teta miti yo mere twandre na twatie sawa but immediately ora toturire on the ground antu na bale ya bakikura mitira nengi iroma no ntu bakangasikira kirariko kidogo so nikankuria antu bawe ndipo boya na kinya thirikari ciume kuingilia kati wakisherongora tamani rusokara rwari karaya na mberentende ya pio msokeri kundikia kenafu nkatho no ntu antu ba ni antu bana ndipo bana bakutone zaidi urabombo tete mungu ogwende mabitha barongi rokenafu amwe na bathirikari na kinya karibobongwa bakioranagia ibwega kumenyera miti no ira ikwandwa nikenda ithina mbeno kurana guchencha riera ria ntere ino miti ikakarua bobweya na nkethora mbolele ti miti u bobwa sana na tekoro kurwa kinya yomwe na kinyera yandure mwaka wa yungi ne riete bobwa sana ene miunda ritugwari abo twibera bathiria miti ni bongo bagusumisa no ntorongoro gya kuthira miti utiwa kumisa ni bongo bakumisa no ntokinyerwa kinya bana miunda ko kinya yote ona ngai endeka itugwari abo twibera ruru mirire ewe andwa baba na mashamba kuo kuringana na directive bunyasi ya thirikari ni bamenyere miti weru kuo thai twanda miti through kenaf tukeria kwa na leadership ya county kenda either forest ranger kana MOS patutethere kumenyera miti nontonio changamoto iri thai. Hii mlima iko at a very dangerous stage yenye if we don't do something inaweza adhiri hata watu wanaishi hapa. Tunashukuru the local community for coming. Tunashukuru for the promise they've made that they'll take care of the trees. Na we appreciate the collaboration yenye KENAF iko nayo na the local community. Kwa hii program yetu tuna encourage farmers wapande 50% indigenous, 30% fruit and fodder and then 20% fast maturing. Mwananchi nabati kumya metinya the yoto rongoro thirikari. Terwa thirikari rwetu azini. Rongoro metega kulika kuo aswa metia kienyeji. Riera ria tureka abwa na ukame twabwingira kurano ntumbure kaingia. Kuma mutwete Kebe North, Petan Class, Chabari. Right, na nikuma kinda tunaendea ni class Chabari tukidatu ekera gatanta kinda tuchieto mkatho na nchono nto bakwethora tanite na oni ende chekinya thithatu anuzo tokata na ringi na nto bwande to cheru thithatu mweto mathithia au karesindi karoida inge to PHINEAS IMAANA.